لا فيدراسيون تيزي وزون خبر لو اف اف اس نغسير ني غال ني نمليون ساكا ايماني ساكن اتسيكي يسملي لي سامفرانت وخبر نغ لو كونغري راديلين وسنة 23 ايما 25 ماكون يزين لا يزيرالدا وراد حضران اذان 1000 ديليكي المن دبايا نرزا الوخام لا فيدراسيون تيزي وزون نداد نسقسا امزوارون لا فيدراسيون اكيني ماس فريد بوعزيز ومردنس. Les préparatifs du congrès Hassani de Nobok, nous sommes arrivés à pratiquement, nous sommes prêts pour la tenue du congrès. Tous les congressistes du Sénégal, nous sommes la fédération qui Ouzou, et les congressistes qui ont leur contribution. Et la fédération qui Ouzou, c'est un mieux, il m'a resté des congrès à l'échelle nationale de congressistes. ان شاء الله ديال الخير يثمر لنا ان شاء الله اني زمير نصور نبدا سوا الكونغري لا سبيسيفيسيتي سي الكونغري دو انداس الحسين في القربيس الخير il va quitter la présidence du parti donc il va passer le témoin aux jeunes militants donc ça va être un congrès beaucoup plus plein d'émotions il y a pas d'émotions ان شاء الله نسيوض البغير نسي الحسين خاطر سي ان غران طون دونك réellement il est irremplaçable dans le parti donc l'idée du congrès يمكن هذا نشوفوا لي ميكانيزم لي انسترومون جديدين سوا يلحقوا وكبر كينا سير جداد. Nous considérons cette étape comme une étape de transition parce que après avoir été sous la coupe de Hossein Naït Hamed, c'est pas facile, c'est pas évident comment imaginer l'avenir à Zdat, mais on va essayer d'entrer dans une transition. Et aujourd'hui, là, sincèrement, dans le parti, il y a une stabilité, il y a une sérénité. Tout se fait dans la collégialité parce que c'est le message de Hossein Naït Hamed et toujours dans la collégialité et la prise de décision entre militants et ces différentes instances. أدنيني كان باللي أكبر لو اف اف اس يسعى غزال 27 لي ديبيتي جالس 9 القلعات وفي بوطين الغاشي 7 الولايات إغميسن إدشفون والسناجين سموس الجزائر الرند الولعات سمفرانت في الكونغرياكي من حسين يتحمد في تسيرن قوت ميدين لولفان أسواس 1963 يناد باللي هذه الجام كان يمدوكال ينس النظام ياري يسمون بويدي زمرن هذا دوغالن كان حسين يتحمد يشرق السنة قارن باللي محمد مطران الشيريكي يفرد يارسن أكو علي العسكري مصطفى بوشاشي أحمد الجداعي أكو رشيد حالات تيزي وزو بالقسمي محمد السعيد.